हाइबदि नबी सिंगी मथंग मनाव नाइना आई अदोम लबा वाक्य कुरान अमदि हदीस तगी फंगबा वरी अमसुंग बंदाना येंगजरिबा अदुगी मतुंगिना अइना खंगजबा खरा खजिक्सिंग अदुबो मयाम ममांगदा मथंग मनाव नाइना आई अपलोड तौजरके अदुगो चैनल अची तंगक मिपुंग खुदिमकना सब्सक्राइब तोबिरगा थंबियो इंशाल्लाह अदुगा मथंगी वरी पुरको मतमदा करम नबी की वरी पांबनो हाइबदो कमेंट दा हाइबिरमसी अहानबदा अइना वरी होगदबसी हजरत नू अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मतंग दा हाइजगे हजरत नू अलैहिस्सलातु वस्सलाम सी कुरान दा अल्लाह तबारक ताला ना महा की ममिंग असी कुरान दा यामना पल्लगा हायबा महा की ममिंग जी कुरान दा अल्लाह ना कुनगा हुमदोइरक पल्ली कुरान करीम दा हजरत नू अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मतंग दा कुरान दा अदु मुअर्रिखिन अमसुंग मुफस्सिरिन ने इबीरी करे हजरत नू अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ममिंग असी अब्दुल गफ्फार है चुकवी अदुगा अनीसो ममिंग अमसु इबीरी अब्दुल मालिक है चुकबीरी बरन वल्लाहु आलम अदुगा महाक असी नू अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू हाइना करमना मागी ममिंग असी ममिंग चतकिबनो हाइ मतमदा महाकना महाकी खुंगंगी मियोई सिंगे दमक्ता अमसुंग महाकी मियोई सिंग उम्मत सिंग हाइ तारे अदुगी दमक्ता यामना खुदादा कप्पा मखोगी दमक्ता यामना नुंगाइतबा मदुगी मरमदगी महाकी ममिंग असी नू अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाइना नू हाइना थोनखिबनेबा मागी लकब असी नू ओइखिबनेबा असेंगा ममिंग दी महाकी नू नते अब्दुल गफ्फार न मुफस्सिरिन ने इबीरी तो नू अलैहिस्सलातु वस्सलाम असी पैगंबरनी नबीनी रसूलनी अल्लाह तबारक ताला ना दुनिया दा महा की पुंसी कयाम हिंगलम्मी है मतमदा सही चमापन गा यंखई मुक तकरीबन चौराकना महा की पुंसी ओरम्मे सही चमापन गा यंखई की मंगामुक सही चमापन गा यंखई मुक दुनिया दा महा अल्लाह ना हिंगम्मे अदुबो महा कदो एखोई गुंबा अचंबा मी अमने महाकदु अखोई गुंबा अचंबा मी अमने अल्लाह ना रसूल ओइना सेमगा महाकदु सेम बनेबा अदुगा महाकना महाके खुंगा दिनगी दावत तौनाय दमक्ता अल्लाह ना रसूल ओइना सेमबगी मतुंगदा महांगोंदा ईमान पुरखिबा मी मसिंग असिना मियोई मरफू खक्तंग ओयेना हाइबिरी मी मरफू खक्तंग ना मी महांगोंदा ईमान पुरखलम्मेबा बरहान वरी हौरसे माक सही कया ईमान तरम यदि दिन की दावत तबलीग तरम बनो अमसुंग मियोई मरफू सिंग अदुना करमना मरफू खक्तंग ईमान पुरक बनो अमसुंग मियोई कया सही कया महाकना दिन की दावत तव मतमदा मियोई मरफू खक्त ईमान पुरक खिबनो हाइबा अदुगी मतंग दा हौजरसे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ना अहान बसेब नबीनी एकोई के दमक्तदी महाक अदु दुनिया मसा पुन्नमक असिगी अहान ब इंसान जो हजरत आदम ने महाक व अल्लाह ने दुनिया थराबगी मतुंगदा महाक की औलाद की शांति सुकुंदा यामना अल्लाह ना हाइब इल्लगा फेसफुल यामना शांति ज लेरमी नुंगाइना अल्लाह मपु अमखक्तने हाइबसी लाटलगा बरन सही लिसिंग अमरों हजरत आदम लैखिद्रबगे मतुंगदा सही लिसिंग अमरों चौराकना इबीरी मदुगी मतुंगदा मियोई बसिंग असिदा शैतान ना थौजल्लगा अल्लाह की माइकेदगे लापथोक निंगाइगी दमक्ता होटनबा हौरे शैतान इब्लिस ना मियोई बसिंगे थमोइदा खलल्ले हपचल्ले करे हैना नखोइगी खुंगंगी सिदा अचौबा मियोइसिंग नखोइना ख्वाइदगी यारबा मियोइसिंग असी नखोइ काउखरगनी अदुना मरम ओइरगा मखोइगी पिक्चर अमसुंग मखोइगी मूर्ति ओइना नखोइ सेमो अदुगा नखोइगी नतुंगदा लाकदबा मियोइसिंग अदुनसु मखोइबो अखोइ खुंजिगे अखोइगी गी लमसिगी अचौबा अल्लाह वल्ला अफबा मीने हाइबदु तुंगदा लाकदा मीसिंग अदुना काउदनिंगाइगी दमक्तनि हाइना शैतान ना थौजल्लगा मखोइगी थमोइदा हपचल्लगा इहालहनबा हजरत आदम की मतुंगदा मखोइगी मियोइसिंग अदुना मियोइ मु ओइना मखोइ मीसिंग अदुना बुजुर्गसिंग अमसुंग अमलुमबा अफाउबा मोइ खुंगंगी मियोइसिंग अदुगी मूर्ति ओइना मखोइना सेमगा थम्मे मूर्ति मंगा सेमेना हाइबिरी अचौबा मखोइगी बुजुर्गसिंग अदुगी मनुंगदगी मूर्ति मंगा अदु सेमे लेकिन अहानबददी मखोइना सेमेबा मूर्ति अदुना मपुनी हाइना लाते अदुमना मखोइगी सीखिबा अदुगी निंगसिंग याद ओइनिंगाइ दमक्तनि हाइना सेमगा थम्बने तुबु शैतान ना थबुक तौरि
tauba hore kari makoi leikhidraba surol amadagi ani sum yamjallakpa chahi yama abagi matungda makoi gi akida je kharab ohelle shaitan na kari nakhoi na niningba khudingmak sing adu adumlaba nakoi na sebaba murti asita niyu aduga haijau nakoi mannatau ningsingu ya tau soidan nakoi gi naning thungba khudingmak sing adu thunghangani haina shaitan na makoi gi thamoi da hapchallaga shaitan na thaujallaga adumlaba murti oina sengiba adu mapuni hain latabdu lalle ya tak am pura khun am dunya masa punnamak sing ache murti du latba mioi sing adungak ta loina ngani Allah ki na farmani tawre lekin somna shaitan na haraure kari aigi thabuk mai pae Allah da ina challenge toramba do ngasidi Allah gi banda apama zamin apumbada loina makki loina mapu asi nattaba atopa murti bu en la len shaitan na de somna kanda haraure lekin asman da leba farista sing aduna yamna afsos charaga nungai taba amga yenga ga leiri bane kare Allah gi banda sing asi Allah nattaba atopa amada lat kre Allah na karamba matam dano Allah gi aseng ba nabi rasul adu tharaga makoi sing asi ba achum bagi lambi da puga drosi haina somna farista na khallaga leiri bane asum tawdana Hazrat chahi kaya ki matungda takriban Hazrat Adam dagi law gi chahi lishing amarom gi cham chawrak na ibiri madugi matungda Allah na Hazrat Nuh alayhi salatu wassalam asibo matam adugi miwai sing adubo achumba lambi de puninga gi damaktani haina nabi oina mahak adu tharamme Hazrat Nuh alayhi salam na mafam adur nabi oina tharabagi matungda Hazrat Nuh na makoi sing aduda personally oina natagana publicly oina mipum khudingmak ke manak chatlaga dingi dawat tarami nakoi ngasi laleba mapu asi latkanu madu mapu natte Allah amagaktane haiba mapu adu lei madugi makoi latlu haina mana mafam khudingmakta tongan amasung apmi punbadasu tongal libadasu chatlaga dingi dawat tarumanga mayam adura mana samjairami adubo khungi miwaising aduna adugi madik ok tabasi masing hengalakpa aduna makoi gi adugluba nabi adugi wa famma do makoi ni ilamde nangna ikoida samjai riba ati nang kari oiribano nangsu aikoi gumba chariba thaiba miyoiba amani karigumba Allah na nabi oina tharakadabo oiba taragadi farista leiribising adugi manungdagi aikoi nattaba manungdagi amma tharakpa yaidana nangsu ikoi gumna charibani ikoi gumna thaklibani aikoi ga sanaribani aikoi ga tuminnaribani aduga nangna ikoi gi irakta nabini haina haibadi aikoi thajade aduna nang taningde haina khungi miyoising aduna Hazrat Nuh alayhi salam gi wafamsing aduba tadabida makoi gi fattaba wakan fattaba thabuk aduda adumak mai onjallaga lermi Hazrat Nuh na makoi gi damakta samjairam akhirkar Hazrat Nuh alayhi salam na samjaiba matamda kaya gi matik yamna makoi na fattaba wakan khalli haiba matamda nugi wafamsing aduba taba matamda makhutna pairaga mana kongda menjalli karigi damakta mahakna haidiba wa adu taningde dun tadani ngai damaktani haina adu Hazrat Nuh na makoi gi damakta larik teberi kari haina Hazrat Nuh na Allah ki din ge daw asige tabligta chahi chamapan ga yankhai Allah ki maikei da na koi iman pura o na koi na chaliba lambi do o nai chumba lambi da lao Allah amma khaktang leiba mapu adu da lachi haina chahi chamapan ga yankhai din ge dawat tawba matam da sumna tangi mioi marfu khaktang ma ge tungin oina oiraga iman pura ki madu aduk yamna yamaba mioi sing adu amma bhauna iman puraktabda sumaina mioi marfu khaktang iman pure ena haibiri Hazrat Nuh alayhi salam na dingi dawat tawra abagi matungda miyam sing asida summagi wafam sing adu thama abagi matungda mahaksu wara ab matungda Allah da mahakna dua tawre ya Allah ai makoi mayam sing ji samjai mandana ai ware sigi matungda gidi ya Allah nangna nahakna nangi maikai dagi pichar tawbiro fesla tawbiro nangna adal tawbiro insaf tawbiro haina Allah da niba matamda Allah tabarak taala na mahakmonda haire kari haina Hazrat Nuh da e Nuh nahak kari su khalluragano hawjakti nakna iman pureba mioi sing adudagi nataba atopa mioi sing asi amma bhawa iman pura aroi aduna nang makhoi gi damakta khanba wakhan waragano hawjik aina nangi narthakta hokum pirabani adumba nang nei hi amma sagadabani hi adu saro haina Allah na hokum pire aduga makhoi gi mathakta aina tufan oina selapon ising icha oina lakhal aga makhoi punnamak halak tawradabani aduna nang na nakhoi
iman pura iba miyoy sing adu tongba channingai gi achauba hi ama Allah na saro haina haibire adu Hazrat Nu asi Allah da haire karena ya Allah aidi hi sabasu haite hain haiba matamda Allah na hukum tawre Jibril da he Jibril nang chalo Hazrat Nu alayhi salam na sa an aina hairba hi ado nang na sabat tambiu ado karam na sagadabo nu haiba du nang ta ucho hairaga Allah na Jibril tharaga Hazrat Nu alayhi salam da hi adu saba adu tambiraga hi adu saki riwayat ibiri larik ta kari haina adun ba Hazrat Nu na sareba hi ado chahi ani jangi haina ibiri saba matamda adubo mahakni hi adu sarabagi matungda matam adudi ising amabau laiba natte khungi mioi sing adu mahangon nok nabire amangnai koida afaba lambi achum lambi da chatlo na haiba ngasina makai hi adu su achaubai hi manang sariba ase masi hi ase tawninga hi ising na karai de puraga laktroba ising na karai de gi lakadroba nang na hi sari chen mayam punna makna mahak po angau bugumna nok na rami adubo Allah gi hukum adugi matungina mang hi adu saba lepkide akhir kar hi adu saba loirabagi matungda Allah tabarak taala na Hazrat Nu da hukum tawre he Nu naha ngonda iman purak miyoi sing ado ai ha ngonda am iman purak iba nangi tungil liba miyoi marfu ado loiramak hi adugi mathakta kakhat hallo adugi sat nang sa hui haudong jitne me Allah na semiba makhluk apumba hui haudong tumit kaujing loiramak sing ase sa khudingmak sing ase jura habdi laba ama amom ama loinamak jura hi adugi manung aduda kahallo haina hairaga hi aduda loinamak kahalla amme hi adu riwayat lai mathol ahum adugi madik chawba ahum oyena haibidi baran adugi hi adugi madakta sa khudingmak ki jura loinamak kahalle aduga Hazrat Nuh gi manakta ma ki iman purakwa gi tungin ba mi marfu adu kare he kaba loira bagi matungda Allah tabarak taala na asman dagi nuang akan batahalle jamin dagi Allah na ising phawal Allah aga makoi sing adu ising adun taw tabawre lekin Hazrat Nuh alayhi salam gi hi adu ising adu mathak taw bawre makha tana hibiri Hazrat Nuh alayhi salam gi macha marini Ham Sham Yafis Kinan macha mari adugi manung dagi macha ama iman purakte hi aduda tongba yaute mahak ki nugi mit ki mangda macha adumloba iman puraktaba adugi maming Kinan kawi adumba Kinan adu ising aduda lakpa aduda irap nagadai tawu matam aduda mapa aduna hai karena he aigi ichanupa nang higi mathakta tongkhalo Allah gi achauba jab lakpa hore khungi miyoi amabauba lemaroidami loinamak halak oi khardabani nang tongkhalo o tongo o napa ga chakraji haiba matamda macha aduniya ke de ipa ngasi gi laiba nong asi ching yauna haibdi mathak yauna lakpa ngamgadam nate ching gi awang mafam amada kakhat laga ikoi adum leiro loire aduna ipa nang chakroi nang gi natung illoi hairaga haigi matam madura Nu alayhi salam da Allah na haiki he Nu nang na iman puraktaba miyoi adugi damakta mapu da nigano iman puraktaba taragadi mahak aduna iman puraktaba maramdagi koi imung manung mari mata loina kakthallibani aduna magi damakta nang niba yadi mahakti kafirni kufur daurabani aibogi matung indaba ma iman puraktabani aduna aigi nakti iman puraktab miyoi singi kari ju changdi pham laite aduna nang mage mai kaida hallaga fu eng bayaro harga Hazrat Nu alayhi salam hi adura tonga chat pahorame tha kaya changna ising ichaula aga ya takki khul adugi miyoi apumba amma phauba lem dabida miyoi khudima loinamak halak oirga Allah tabarak taala na amma phauba lem handabida loinamak tumna halak oihan grabagi matungda tha kaya thaurabagi matungda hi adu taurabagi matungda adum mafam amada hi adu lepe aba batungda ising Allah na nong tawale phalle amsong tarakkiba nong gi ising mayam sing adu Allah ge hukum dagi jamin gi makada chupchallaba loiraba kangaba matungda Allah taala na hukum pire karena he No nang thoglo o adugum laba mafam adudagi haibadi hi adugi mungde thogo o han Allah na hukum pire bagi matungda Hazrat Nu alayhi salatu wassalam na adugum laba mafam adudagi thogla e adugi mahakna thola abagi matungda mahaki adugomlaba asai macha marigi manungdagi macha ahum adu hi adu tonga yauro kribani Hamni Shamni Yafis neba
ham sham yafis amasung mahaki iman purakraba mioi marfu ado chahi chama panga yangkai iman dingi dawat tawrabagi matungda mioi marfu khakti iman purakhiba mioi sing ado makoi sing aduga loinaraga इकोई मियोइबा इकोई नसल से संदोअगा लाखिबनेबा हजर नूबो आदम मेसानी अनि सुब आदम मन हाइने करिगिदमक्ता अनि सुब आदम हाइबा मतमदा हजरत आदम की मतुंगदे संदोरक मी खुदिंगमक सिंगदो हजरत नूगी हिद तोंगिबा मी अदु नतबा अतोपा अल्लाह न सेमम दुनिया की मी अपमा मखलु अपमा लोइनमक अल्लाह न हलाक ओहेनग्रगा अमक इनौ नौना हजरत नूगी मचा अहुम अमजोंग हिद तोंगिबा अदुगी मियोइ सिंग अदुदगी अल्लाह ना अमक्का हल्लगा नसल दुनिया मसा पुन्नमक की मी से लोइना अल्लाह ना नसल चलाई रे बनेबा अदुगा अहुम सुबा हजरत नू अलैहि सलाम की मचा अहुम मदो मदुन दुनिया मसा पुन्नमक तारगा नसल चलाई की बने अदुन हाम हरबा हजरत नू की मचा नुपा असिना अदुम लोग अफ्रीका हरबा लम असिदगे लैरिबा मियोइ खुदिंगमक सिंग अयामबना अदुम लोग हाम हरबा अदुम लोग नू की मचा अदो मा की नसल ने हाइना हाइबिरी अदुगा लमसिंगदा लैरिबा मियोइसिंग असिना शाम हरबा मचा अदुगी औलादगी संदोरकपनी हाइना हाइबिरिबा अदुगा साउथ कोरिया दा अदुगा अगुमबा नॉर्थ कोरिया दा लैरिबा मियोइसिंग असन याफिस हरबा नूगी अहुम सुवा मचा अदो मदुगी मचा अदुगी संदोरकपा औलादनी हाइरिबनेबा अदुना हजरत नू अलैहि सलाम ना दुनिया दा लाअब नबी ओइना लाअबगे मतुंगदा महाक उन तुंगी लक्खिबा मियोइ खरासिंग अदोगे अमचुंग मागे मचा अदुदगी अल्लाह ना अमक्का हल्लगे मियोइबा इकोगी नसल जे पूरा शुरूदगी हौरगा संदोरखिबनेबा अदुगी ममागदा लोइनमक तेम अल्लाह ना हतोखरबनेबा अदुना हजरत नू अलैहि सलाम की ही अदो अदुम रिसर्च हाइ थिकतपा हुंगतपा मियोइसिंग अदुना रिसर्च तौवा मियोइसिंग अदुना कुईरबगी मतुंग सही लिसिंग लिसिंग कया कया हौखरबगी मतुंगदा हजरत नू अलैहि सलाम तोंगखिबा अदुमबा ही अदो अदुमबा तुर्की हरब लम अदुदा रिसर्च तौब मियोइसिंग थीब हुम मतमदा फंगी हाइना ngasi फोबा इकोइदा अल्लाह ना इबरत हासिल तौंगेदमक्ता अल्लाह गे माइकेद उनजल्लकनैदमक्ता अल्लाह ना खंगहल्लिबने भाई फलेइबने तोगी मतम टेक्नोलॉजी अमा फाउबा लाक्त्रिंगाई गे मतम मदुदा हजरत नूना अदुमलो मीसु तोंगिबा सासु तोंगिबा लोइलमक चन्निंगाई दमक्ता सेमिबा चाउरबा इसिंगी मतुदा ताउंगी दमक सेमिसि कना ना ngambano kana amphon ngamde Allah khaki kudrat na ngamhanbane aduna हजरत नू की वरी तबे इंशाल्लाह अदुगा मथंगी नबी की करम्ब प्रॉफिट करम्ब नबी की वरी पाम्बनो हाइबदो चेनेन कमेंट दा हाइबिरमो मदुगी मतुंगी ना आई मथंग मनाउ नाइन नबी की वरी अदुमक एपिसोड 1 2 मथंग मनाउ नाइन आई हाइजरके इंशाल्लाह अदुना वही मैं खरा सिदा अखोय म्याम पुन्ना अमल तौबगी पौवे पिनेबि वइसुन